Yesu ashimishara bene data, Yesu nahabwa icubahiro. Ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Twerukana umwaka uheze, none Imana yaraturinze, Imana yatugiriye neza. Dushika mu mwaka mushasha 2021. Yesu nahabwa icubahiro. Rero ndabaramukije kandi ndabifuriza umwaka mwiza, umwaka muhire. Yesu akomeze kubana namwe. Nejejwe rero gushaka kuvuga namwe no munsi. Yesu ahabwa icubahiro, twareba kuvuga na kera. Rero hari ijambo ko Imana Pastor Kristo yatwigishije rijanye n'umwaka mushasha wa 2021. Yesu nahabwa icubahiro. Yaratubwiye ko hari umwaka wo kwitegura. Ati kwitegura gute? Ni umwaka wo kwitegura kuko Yesu ari hafi. Twarasenze, twarigishijwe, twumvise byinshi, hariho byinshi twagiye twunguka muri twebwe, ariko noneho hageze ko twitegura. Umva ko bakubwiye ngo witegure, nukuvuga ko uba ari ubwa nyuma. Donc iba ari opportunité ya nyuma yo kwitegura. Haleluya. Ni nka kujya anye umwana yiga, umunyeshuri ariga umwaka wose, akiga umwaka wose, akagera ku mwaka uje guhera, rero akagera concours d'état, examen d'état. Rero murazi ko ari amezi yo kwitegura. Mwitegura kugira muze mukora ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Ego ni nka kujya rero haba hageze ko examen d'état irageze, hageze umwanya wo kwitegura. Rero uwo witegura neza kugira ngo uzoje gukora examen d'état utsinde urengane. Yesu nashimwe cyane. Natwebwe rero twarize, twarumvise byinshi, rero hageze ko uyu ni umwanya wa nyuma wo kwitegura, tukitegura neza kuko hageze ko noneho rero Yesu aza gufata biwe. Yesu rutwara mu bwami bw'ijuru. Yesu tubene cyane. Ati rero uyu mwaka Pastor Kristo yawitiriye umwaka wo kwitegura. Yesu nashimwe cyane. Kwitegura icambere dukora nuko rutegura imitima yacu gukorera Imana. Yesu nashimwe cyane. Imitima yacu twayitegura gukorera Imana. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome mu Migani igice cya 23 umurongo wa 26. Tuvuga ukuntu havuga. Yesu nashimwe cyane. Haravuga ngo mwana wanje mpa umutima wawe kandi amaso yawe ahimbagwe n'inzira zanje. Yesu nashimwe cyane. Imana natubwira ngo tuhe imitima yayo. Haleluya. Nukuvuga ko imitima yacu tuyihereza Imana, kuko imitima yacu nta kintu cobamo ibintu byose Imana bihimbara Imana. Haleluya. Yesu nashigwe hejuru. Kandi amaso yawe ahimbagwe inzira zanje. Haleluya. Nuvuga ko amaso yawe, ivyumviro byawe bikurikira inzira y'Imana, bikurikira inzira y'ijuru. Nukuvuga ko uyu mwanya umwanya kurangara, umwanya kwitegura. Yesu nashimwe cyane. Dukwiye kuba amaso rero tugahereza imitima Imana, ishaka imitima yacu. Nuvuga ko mu mitima yacu dufata ibitagira umumaro tukabikuramo. Yesu nashimwe cyane. Ibidafise umumaro mu mitima yacu ikabikavamo. Nukuvuga ko hari byinshi dukora, hari byinshi usanga twarasetenze mu mitima yacu. Rero bijya bintu nivyo Imana ikeneye ko dukuramo bitagira umumaro, ahubwo tukahereza imitima yacu Imana. Haleluya. Imana ikaba ari ituganza, Imana ikaba ari ituyobora muri byose. Haleluya. Yesu nashigwe hejuru. Kandi tukubaha Imana, tukubahiriza Imana n'imitima n'umutima wacu wose, n'ubuzima bwacu bwose. Ubuzima bwacu bukubaha Imana, imivugire yacu, imigendere yacu, imibereho yacu yose ikubahisha Imana mu bandi. Yesu natubwira neza cyane. Reka dusome muri Petero wa mbere umurongo wa 3, igice cya 3 umurongo wa 15. Kadusome twumva ko havuga. Haravuga, ariko mwubahe Kristo mu mitima yanyu kuko ari we mwami. Muhore mwiteguye. Haleluya. Muhore mwiteguye kwishura umuntu wese ababajije inyanduruko y'ivyizigiro biri muri mwebwe, ariko muri n'ubugwaneza mutinya. Haleluya. Ati twubahe Imana, twubahe Imana n'imitima yacu yose, kandi twame twiteguye kwishura umuntu wese atubajije inyanduruko y'ivyizigiro byacu biri muri twebwe. Urabyumva? Kandi tumwishone ubugwa neza. Yesu nashimwe cyane. Urabyumva? Donc nukuvuga ko
iziya kamere zose tuzikuriye muri twebwe. Ubyumva, umuntu agira ubugwaneza, niba utarugira ubugwaneza, niba ari umuntu mwigana ikibazo, ikintu cyose kitemegwa n'Imana mu mutima wawe ukureyo. Yesu atubwira cyane, Yesu abe natwe. Iki naco ni ugushira ibintu biri hejuru, ibintu bikenewe mu mitima yacu. Ni ukuvuga ko mu mitima yacu dushire ibintu biri hejuru, ibintu by'umumaro. Yesu nashimwe cyane, Yesu nashigwe hejuru. Reka dusome muri Kolosayi 3:2. haravuga ngo mushire imitima ku biri hejuru, ntimuyishire ku biri mu isi. Yesu atubwira cyane, nubaga imitima yacu donc dushire biri hejuru, iby'ubwami bw'Imana pana byo mu isi. No kuvuga ko ntabwo uzosiba gusenga kubera hari ibirori kanaka, ntabwo uzosiba ukora igikorwa cy'Imana kubera umunsi mukuru uri bujemo. Yesu atubwira cyane, nababwiye ko uyu mwaka ari umwaka wo kwitegura. Ni umwaka rero ushira ibiri hejuru, ibifise umumaro, bikuzanira umumaro. Haleluya! Iby'umwuka niyo bifise umumaro, kuko two turitegura kuja mu ijuru. Haleluya! Kandi mwuka nabo bazaja mu ijuru. Haleluya! Rero iby'umwuka ibiri hejuru, ibifise umumaro, bidufitiye akamaro. Yesu gurana cyane, ibidusamara tubireke. Nimba warabaga filme amasaha 5, oyaye gabanya, wiraye basi saha imwe, andi masaha ne usome Bibiliya. Wipange wewe nyene, ushira ibintu bifise umumaro, biri hejuru, apari bitagira umumaro. Yesu atugirire neza, Yesu abane natwe. Iki naco kugira umwanya. Yesu nashimwe cyane. Donc umutima wacu mubyo twipanga byose turondera umwanya ukwiye kubw'igikorwa cy'Imana. Yesu tubwira cyane, ntubona Imana urashaka kuba ufise impano zitandukanye. Uri umuririmbyi akomeye, urabyumva, pete turavuga gutya anye ngo ntagiye muri rya korari rya munsi indirimbo ntiziri bukoreke. Uravuza ibyuma mu rusengero, uravuga ati ntabonetse ntibovuza neza. Urumuvuga ngo tubakomeye, Imana yakugiriye neza. Urabona ko utagiye hajya ahantu mudahezegirwa. Oyaha, Yesu atugirire neza. Imana ifise abantu benshi yokoresha. Imana murabona ko musimwana n'utu video tw'abana batumye bavuga ijambo ry'Imana. Murabona umwana mutonya witondiza aravuga ijambo ry'Imana kandi abantu bakabyumva bagahezegirwa. Rero ntuyibone ko ufise impano ikomeye ko ariko Imana izogukoresha. Oya, Imana izogukoresha kubera wayihaye umwanya. Imana yakubonye. Nimba uri umuririmbyi unda kuri repetition ku isaha, nimba uri umukristo mu rusengero wamaye n'uvuga ubutumwa, urubahiriza, ufise umwanya gusoma Bibiliya. Yesu atubona cyane, Imana ikeneye ko tuyihereza umwanya. Imana yaduhaye akazi, yaduhaye ingo, yaduhaye ibintu byinshi bidutuma tuba busy, ariko ntiyabiduhaye ngo tuyibagire ngo tubure umwanya wo kuba imbere zayo. Oyaye, Imana ikeneye kukubona wagize amasengesho. Imana ikeneye kukubona iminsi yose, igihe cyose, muri programme yawe y'umunsi washizemo umwanya wo gusoma Bibiliya, washizemo umwanya wo gusenga. Imana ikabona kwihereza umwanya, apana gufata amasaha yose ugapanga programme zawe, ntihagere programme nimwe Imana ibonamo washizemo. Yesu atubona cyane, Yesu abare natwe. No kuvuga ko muri uno mwaka wo kwitegura, icambere dutegura imitima yacu mu gukorera Imana. Haleluya! Ivyo byose rero iyo bikurikiza, Imana uzoyikorera neza kandi izoguhemba no gushika kuri wa munsi zo gutwara ntizogusiga. Yesu natugire neza, Yesu nabaye natwe, Yesu nadushoboze. Uyu mwaka tuvuge ngo tugiye gukorera Imana, tugiye kuba imbere z'Imana, tugiye kwama twitegura. Yesu tubona cyane, nimba wacumuye wihutire kwihana. Numwanya wo kwitegura, numwanya wa nyuma, nta kindi gihe dufise. Nimba abakozi Imana yatubwiye ngo numwaka wo kwitegura, hari ikintu yabonye, numwaka nyine wo kwitegura, umwaka wa nyuma. Murabona bene data ibintu biriko biraba ku isi hose, ni ibintu bidasanzwe, ni ibintu byanditswe no muri Bibiliya bizoba mu gihe c'iherezo. Ibintu byanditswe muri Bibiliya bizoba mu gihe c'iherezo byinshi twarabibonye. Rero n'ivyo nyuma tuko turabibona. Ibintu ntivyoroshe bene data, ni musenge, mureye gusaba
gusamara ufate umwanya usenge. Ntubone ubuzima buryoshe, ntubone ufise ibintu byose ugira ngo namahoro, nta mahoro ntayo. Musenge, umuntu wese azogira amahoro ari mu Mana. Umuntu yinyegeje muri Kristo niwe azogira amahoro. Yesu atugire neza, Yesu abaye namwe, Yesu abiteho. Ndabasengera ngo Imana ibagire neza. Iri jambo muryumvire, ntihagire umuntu anegira ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niyo rije, haje riba rije guhindura ku buzima bwawe, haje riba rije gukora ku buzima bwawe. Yesu atugire neza. Iri jambo rero tuzoribandanya, rifite topic nyinshi, tuzoribandanya twigishanya buke buke. Yesu abamugisha, Yesu abare namwe.